Fiċ-ċentri tal-skart Goff li hawn inferxin f'pajjiżna jinġabar kull tip ta' skart, inkluż dak Goff bħal skart relatat mal-kostruzzjoni, injam, skart elettroniku, metal, tires, mediċini skaduti, batteriji u oħrajn. Fl-2013 f'ċentri tal-skart Goff inġabru ma' 23,000 tunellata ta' skart. Bl-aktar skart komuni ikun dak tal-kostruzzjoni, li minnu inġabru mal-10,000 tunnellata. Dan kien segwit minn skart tal-landfill li minnu inġabru iktar minn 4,000 tunnellata. Fiċ-ċentri tal-skart Goff fl-2013 inġabru wkoll kważi 4,000 tunnellata ta' njam. Wara li dan l-iskart jinġabar fiċ-ċentru tal-skart Goff, l-iskart perikoluż jintgħażel u jkun trattat lokalment jew inkella jintbagħat barra. Skart li jinkludi żeba jew skart li jinkludi mediċina jew materjal kliniku jittieħed fl-inċineratur tal-Marsa. Sa dan it-tant dan l-aħħar il-kumpanija Wasteserv bilna li titqajjem aktar kuxjenza dwar l-iskart perikoluż nediet lotterija bit-tema Iġbor u irbaħ bil-Fliexken u l-Bozoz. Il-pubbliku jista' jipparteċipa f'din il-lotterija billi jieħu bozoz użati u Fliexken tal-plastik fiċ-ċentri tal-skart Goff.